Hi ma'am. Ngasi dia ko sa restaurant sa balay. Mexican restaurant amada ado moigi chana ba piri se kai kene yang halake ko me anda. Akoi order budi taw gre ado putharakri. This is corn chips ne. Moi salsa ne ko moigi maming chat pe yang halake. Sida corn chips laire, salsa laire, sina guacamole laire. Sise avocado na tawban. Salsa this mine dip taraga. Wow, di later. Moigi corn chips ya. Fresh ne ba. Ano yung hao yun? Doon mo siya morok su kara asab sa ay tal. Sai de lay bida mo ang uba zati do. Adu di am sam na sai ba. Adu sige kanggu sina mo morok se. Mexican de kara sai ba. Adu na ko yung su pam za mo sa ba. Pam ba kanggu. Pare nong cha na ba la ga mu lak. Dala ay mayam cha na ba ay sizzling ni si shrimp. Sida na mo na rice and beans happy black beans ka rice ka sina sides ni. Sida tan laire. Tan ji su makal ani law biyay akoy na atamoy dana saba do na traga na pong sare dugi yo maga pire. Adu na traga na corn na saba sida na. Thank you. Adu ga sida na. Okay, this is the shrimp and crawfish. Rồi, maming cái nóng tỏi. Sida na ang rangi laire. Chicken quesadilla. Chicken do manung the cheese ka daw raga yung batan yung crispy or ga. Aduga mash, red beans. Aduga cheese. Kara laire. Sis ne. Maya may ki nga saigi do. Yala ne kazing do. I'm sorry. Hawe. Karena tumtak daw eh. Tumbagi hay na di ado ay kasing ang pamza bagi kasing do. Bisa. Sizzling tao po tao pagi. May ko bang hawa po siya. Mo gi beans eh. Kasi si yam hawa pa di hawa si amu ba si. Ado kay ginaon din kasi si may yam lang yan hangay di may si kain lang daw. You want to eat cheese? Yes. Rice and beans. Vegetables may away ba grilled or potato ba. Zucchini, carrot. Zucchini sa tabi ka sa manya. Itang mo din kaya na mahaw do tabi kung ba niya ita. Mushroom jo hape. Yang gum. Kasi di hay na di mo yung sumanya. Daw ba siya. Kamong mo ro yung sabu di ang haw. Sumanya grilled or sabu siya hay na di. Kaya ko si sabat ang puloy-loy handore. Nakanda mo. Kasi ko pada bakery amalay. Da mo cake law ki do niya do bakery do yam oy di malaki yam. Namitare me yam pam jam ti phaza ni size. Si bakery se sang do ni. Bakery ma ayul laki sang kan. Lai se sablo pada namitare. Am nan man ni size. Ako yung ngasi mapam sa lakpa anirak suba katan. Si se bakery ni ba. Isa mo local bakery ni ba ko am hawe mo gi coffee kay aduga muffins cake kay so yole yung lalaki mo nung sang.
Đây tụi mày cake yam hao moi muffin ga se chini yang ka he na thum ba do adu oi diva fresh nga te ice cream Christmas me a oi bagi kanyo ga se plate ka se Christmas ki item ta ngai koi sa ngang gi birthday cake si dei order taw ni am hao oi moi coffee ai da pambang gara le macha di macha ne do local gi oi bagi ko am hao ba pot moi sa yi kanyo se athum ba sing se sa ba ya de ba chini nga ta hap man da ne am hao ma cha ban ma phang khang de ba hong ma kanyo tong man da na thum man da na ado kanyo gi CCD adumai ne yam ka he ne thum ba do oi de ba am hao e sida leire coffee cold coffee ni hot nat मैम मसीगी वीडियो चल लगे मतंग सिदा मतंगी वीडियो द मुकिनरसे अदो आई की वीडियो से मैम ने नुआई बिरगदी लाइक तो बिरमो सब्सक्राइब तो बिरमो अदुगा नोटिफिकेशन आइकॉन दुसु ऑन तो बियो मतंगी वीडियो अपलोड तरोपदा खंगनबा थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग बाय